ribaga lyokuboya na kunengia ekerenka kyogukwana igo. Okay, so nominations. Yes. Ebono umurubiri wiki umbu igo gucyo kwa ribaga liya lyokuboya kuligeria na kunengia alibagukwana chinsemo au aseba weta. Ekero mugaba na ritayire okolere rasyaye engiya gosende. And you see what you do, no what you want, what you're going to do for them. Kila rituko ya Jumatano na Jumamosi guchakira Chinsa Isano nenusu cy'amatuko asugu cyakomerera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanye byengeri byabo asukoreta makenderero imeyoro gonkugo gusi na Kenya ngima Kena batari ekero musani abrange Kanyo kwani ekero mwanda bugata bageni boye agote binganjo bimbugata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gutyo okubono tiritarinde umurobiryo weke umbu asetoko nengia na kumanye kirenga kiremambia y'amatuko y'wiki guchakira Jumatatu goika Ijuma Chinsa 12 cy'amambia goika Chinsa Isano imeya Ndizi TV Kuna botambe toko chakeli rituko lyao ase ogwansu tumere na manga koraganire rituko ligoro nuko tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada dena ki tiganda soki gero isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini nebwate ona entwe manjo muriya rintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa rituko lyao asenjire ndunge kigima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliyatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo wiki wechera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwa spiritual surgery yo umirana na Sara Ontita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina toka nyora uchumbe yao asenjira yobukirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mo gotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsiyosimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV na kwanira mwanchi umurigereria bwigetaseni kya Ndizi TV station bwanchi tego koretera amangana mayasenchira yobwikiranu korende bono cyaragire Chinsa Isano na ibere karongo cyo kumanyanga nararia ya nakorigeire kurwa mambya gwikabono asenchira yobwenge gendera gutobwatia gwetera se mitandao ya Facebook buna Ndizi TV News na baigensemo ya YouTube tobwatie buna Ndizi TV News lituko nelia Jumapili chitariki na 25 na ibere umutinyo gatatu umwaka w'ekiri w'ibere na 22 koira nande asegeke kekerebosyo agere nkumanyenga nararia yagose na kwariganirie
inche nigo nkuru kwa Sara Nyarangi Ontita nuria tukubwaterana komo asensemo yebimanyererio nigakuru kwa Joshua Auta tigatoya chake korwase kaunti ya Kisii abwasomo waziri w'oburendi bwaime Dr. Fred Matiang'i anyaretko baka wakira abakoli emirimo beserikali gose civil servants ng'ambi yamono asokwenekia emirimo emiya ase chinsemo ao Matiang'i nigatebete ngwetera asokubwatera nokuya bagenderete kubwaterana amaonobo bisa boburendi iyo yanyaretko bage kwenekia emiroberi emiya gosobokoreri bya ase chinsemo ao nigaya kwanetaya abwiritukuri igoro chinga kikiranete asomoyega bw'okumuchengera Bishop Joseph Mairura we diocese ya Kisii abwase akorire ogosakorira obokoreri w'emyaka 25. From the national government, I want to congratulate you. Me and many people who are seated here who know what you have done in this part of the world would like to sincerely and openly thank the Lord for you and for your life. You have sacrificed very heavily for our country, the history of our people. If I had time, I would go on and on about how I have personally witnessed how you fed our people in 2007. I've walked around these counties with you, to schools, to areas where you are supporting orphans. There are institutions that are here because of your work and your sacrifice. May the Lord bless you and strengthen your hand for the good work you are doing for our people. Nigo Matiang'i boigo atebete buna nigo baguche kubwaterana amone chikanisa iliyokwenekia buno bokoreri obyango chakoba bure asense ito ya Kenya anene mono ekerutoro chiego chiase obachori bonene nigo boigo atebete baguche kwenekia buna serikali kubwaterana n'abantu bonsi mense ya Kenya buno bochori nguche bure gokoreka asenchira yobwene no botoereru buraburu chinde chonsi chitaiyo. Relationship with the church is solid and strong. And no one should second guess the government's relationship and respect for the faith community in this country. We respect the faith leadership and the faith community of our country because they are our spiritual leaders too. Na tutaendelea kufanya kazi nao pamoja how they lead us. Throughout the time I've been in public service, some of the bishops who are here, I have worked with them on curriculum reform when I was in the Ministry of Education. We are peaceful, that we maintain peace as we go around, that the country remains peaceful. We will do whatever it will take, and I want to assure the leaders of the church who are here, as government, we will do whatever it will take to ensure that we have a peaceful transition, we have peaceful elections, hatuna shida yoyote, our people go and vote peacefully. Yale mambo ambayo tumekuwa nayo hapo mbeleni hayatakuwa Kenya tena. Tutakuwa pamoja na tutaweka amani ya kutosha. Nigo chinga kiechecho abarai na banasiasa korwa sorgongo rwa Gusii bakora wana mark ne kibotongore oyukuriye kirgo ky'obujumbe ase constituency ya Nyaribari Masaba banyaritko bakumwakira ng'ambi yamono Bishop Mairura asokwenekia obokoreri obya nigo boigo abarai abo batebete buna nigo baganetie siasa chomorembe asense ito ya Kenya. Kollega shiki ya sense meye na ndigereria sense mumneri itorogoro ya Nyaribari Masaba batokonyire especially samangana ye school ne nyagitari ekara ko bisho ko to bwate barisha ya moyo ya regeju lakini bono to bwate chibarishi already bere chinya to bwate masimba to bwate ironde ye bwata bantu banyaribari chati na Nyaribari Masaba na ende bone sama tukare busiamake na jato igorere barishi ya Chironge iwa ina magenda genda tunya korenta na ndibuna ko igora chipari shiria to genda tunya komenta chisukuru oro nikunya gitari oro muna liye biblia wata bange karo wato krieta to ko yige kase yames yo tanyo begeti oro yames no chakra korra obi yabwe asi bishopa okora asi miyake yemero ngore netano spiritual and socio-economic development muna goto se mia mangane kanisa na ndo beiro ogotokonya egereto digeria mangane biashara na birobyo okoba ese amangana ayo korandi obeiro gotega abantu babasa gotegemera abantu bande abantu bakoromoki ese nseme yo kwedigeri anda abantu bakoromoki esa masomo esikuru abekire kanisa Catholic na mangana ngamunayo igobono Juli Nyanchamanya maongo iradi bageri mapongeza kabisa na ndenta ebegase yiwagendere buya muna togo chikodigeri chikure chichi omwakoyo agendere negasiengia egere tutwaro morembe ekanisa etene imara ukana mangana chisegi na ukana mangana ye chinkwana chitari chingi ya chira chisadio morembe babusiba ito
bono rero twabera abantu abangaini nona bangina babera abantu abangaini ndio bwate chikura chiri choko nyakoramana chikura chiri choko beke bitina lakini rero ndo chaba kusitwa babera abantu abaya yo togochora abantu baitu esenjire rero yo bungaini inche mno yo mobo narenge kiama kya UDA na chitenga defect ngache kiama kya KNC esingenjo na defect gochoro na nyoroti na kiama kyo yongo na kiama kibwata magendero kibwata masikani nende kibwata ogotoerero ainchi ncho ya mobo mungina na imokiriri guru ese ward ya ne abumurenda ende support ya bangina bane yagere ncho mungina na corner ground na bere na bangina na bere mutureji na bere mu biasara igona na amanyire ne nimenye teme chandere se ground chinarenge gusaba abantu baminto tokore siasa yitingi nende genteke ne batweli baga onde buens kera 20p nabana Omoraiwe kiama kia ODM Raila Odinga yobo igoro moraiwe wabomo bwa Azimio la Umoja litukuli igoro nigobaire techi campaign chabo goika sensemo ya Western ase ensemo ya Mumias abwase aboleti abamenyi korwa sensemo yo kumubwatesia na komwamagoro kwene kyabuna obeiro morayo gatano bwense ito ya Kenya. Odinga nigaliete ira buna nache kubukia ebiwanda byesukali bunelia ya Mumias Sugar Company amona Sony Sugar chinga kia Nairobi si abwasa tebete nimetinye bere yoka emitangani agocha kwene kia buna okolire ayonzi zimekufa kama Mumias Sugar hapa imekufa. Mumias hapa imekufa. Tunajua ni nani wale ambao wameiua na wale ambao wanapewa hongo kila mara kwa mara ili Mumias isiendelee, sio? Tunajua na nyinyi kwamba baba anaingia na hii haiwezi kuchukua miezi 2 kama Mumias haijafanya kazi. Itafanya kazi na wale menini matapeli ambaye kila kitu yuko kwa kotini wanatumia wajumbe wengine kwenye malala na nini, itakwisha. Aulize tarehe 9 mwezi wa 8 raundi hii Mungu kwa Mungu kura yote kwa Raila Amolo Odinga. Mkiniona hapa na muone ndugu yangu Peter ni kusema mlima yote iko kwa baba. Barabara hii mpaka kwenda kule Msanda nani alileta? Kwa hivyo baba amefanya mambo mengi hapa Butere. Nataka nyinyi wote muunge mkono Raila Amolo. Kenya kwanza nigobale ase county ya Mombasa ase taro yabo ya matuka 3 aboigoro omoraiwe kiama kia UDA oyoro mokonyi bomoraiwe nse Dr. William Ruto atebetia bamenyi bense meyo kubwatesia omorobilio ye o bottom up economic approach model abwasaliete ira buna nachi gukinia na kubokia uchumi ense ito ya Kenya iyo yanyara kobagi kuira na nse magega yebinyinyi vya COVID-19 kosoa ase nse ya Kenya niko baigo ay negative na nachi korosia amabaga yemeremo na kubeka nsemo chibesa chugo cha gokonya abonchorelia bakabake imense ya Kenya. Kwa mapenzi ya Mungu tunaweka pesa priority number 1. Tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Lisha katiba, waongeze vyeo ya viongozi, waongeze mamlaka ya rais, sijui waongeze mamlaka ya nani. Sisi tumewaambia mambo ya katiba, vyeo, viongozi itangoja. Kwa sababu tunataka kukomboa maisha ya watu wetu na watoto wetu na vizazi vijavyo. Mombasa County na Pwani itakuwa part of the national economy of our country. Rais mnapigia nani? Mgani? Omobunge Osabot Caleb Hamisi nigobona tukuteirare amangana buna kiama kia ODM na kelia Democratic Action Party of Kenya nigobiro biriti gucha kubagana ebirogo ao asobocholi bulibosio kolengana na Amisi nigatebire buna kiama kia ODM nigokego cha kulia amabaga yebirogo byonsi asobocholi bulibosio abwasa tebire ebyama byonsi birase abomobwa Azimio la Umoja nigobigo cha ora mabagare ngaine abwasa tebire kere kiama nigo kigucha kwirwanirira asa mabaga onsi yebirogo ao asense ito ya Kenya nigatebire abo bakuralia mangana yo eyo propaganda. True position of the party, because I spoke to Baba the 5th,
yesterday night, made it very clear that ODM as a party is going to field each and every position in this coming general election. In any case, we are in a party democracy. We are governed by the rule of law. We've passed the Political Parties Act, Amendment Act of 2022 this year. And that act is alive. It has been assented to by the President. Mwanju murigereria na rayu asibono kulinde tomocha na inde koba imego ikachinsa ikomichi abono magoroba njigo kumanya yo manayanda mange asenjira yobwenge kulinde mbiamono watu bwatiri gwetera se mitandao ya ito ya Facebook na Ndizi TV News amone nsemo ya YouTube Ndizi TV News ngwakangambia asibalitwa bwatera na kwene kiabuno murobili bwa mangana majia agocheire asenjira yobotoereru mbiamono kigima e producer ya ne John Kebati amono lya tobatra na komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta na inchi nako yaleteire asenchera yobwenge nigonkoro kwa Sara Nyarange Ontita.